Muda-muda semua. Muda-muda kan. So Saya nampak muda. sama-sama ni lah. Saya satu benda yang saya suka bila inilah apa mengajar apa sarjana muda, sarjana khusus, kerja khusus ni, ialah pelajar dia kadang-kadang tu sama baya ataupun lagi tua. Dan kita sebenarnya saya looking forward untuk belajar something daripada mereka juga. Betul. Kita pun kata kita ni perfect kan, kita seorang yang tahu. So saya pun kata kalau anda kata ada pengalaman industri tu, please share with us. Betul. So saya dapat manfaat, yang kawan-kawan lain pun boleh dapat manfaat sekali, and how this teknologi kan can be utilised in diorang punya kerja kan. So tu satu benda yang saya rasa very interesting lah. We are engaging with adult learners lah orang panggil kan. Bukan pelajar yang baru nak meningkat ni lah usia, tapi yang baru nak ke alam kerja ni, tapi yang dah ada pengalaman. Jadi sangat menarik lah kadang-kadang tu cerita kalau tempat saya macam ni lah. So